nitwakinya muthia wa ndereti tu ya muthenya umuthe nitwaririria uhoro wa exam preparedness nigetha mundu aga finish strong kana ukarikia na desired results ati kiria uratanyite nikio wagia tondu urari na mwihariririe muiganu reke tutirihe ndereti tu njoke kureganira tu mana uthini wa studio nitwaigua ati o mundu ari na ikinya riria kana ari na itemi ria kunyitirira ruta njira atiriri kuringana na woni waku ri muciari agwika atia murutwa agwika atia murutani agwika atia na ithuĩ tuta society ri tugwika atia nigetha tuhariririe aria mareka igeranio nigetha meke igeranio ciao wega. Ni wega muno Jerry gitagwo Father Maximus na nyumite wa ithaka Ndagurĩti na tondu ona ithuĩ twana githoma ona haya tũkinyĩte no githomo nitui ati mundu ambiriria ena hinya muingi you start strong no karikia we strong koguo undu uri ngiuga ni aciari manyitanirire tondu ni thiri taya kana pira ya makinya matatu muciari haria iguru murutwo haria na mwena uyu ungi akure na murutani na ha gatagati tugekira ngai thiini wa maundu mothe nigetha mundu akarikia wega ambiriria akamenya miaka iria mundu ikaraga aiko ni miaka kenda iria megwikara ya CBC ina kana itandatu ya cukuru ya secondary ngi miaka ina ya gukorwo wi college kana university umenya miaka iyo nduru gacoka thutha ringi nigetha tukorwo twina andu marahota guthoma wega na makarikia wega na magakorwo mena undu uratuma nginya miturire-ini yao makorwo ni maragacira nyundu uria wothe makoragwo magika. Kimeciria ri mundu akwihaririria atia ni njuge ngiamukira kuma hau Father akinyia njuge kimeciria mundu ni agirirwo gukorwo akimenya examination to the end result. Examination to the end result ni ya go test kana mundu ucio ena knowledge yakwa ite in the process yake ya mathomo na njuge joyo kiugo kiu Father ali horo wakio ne kiugo nie ndire muhunjia neguo ngwiraga Jerry wa Kamau no ibuku ria muhunjia mugwanja inyanya kiugaga ati kirikiririo kiega ni kiega kuri kianjiriria kiega na ni wega kwiyumiriria nigetha urikie kuri go celebrate wo hindi ria wi rugendo-ini wanona andu hihi mathiaga kiharo ukona mundu ucio hindi ria kurambiria ihenya akurite na ihenya inene muno mugeciria niwe gutuika namba emwe nginya akahurirwo mahe muno athiururuka maita meri ona akiingira gikundi-ini kando mutimenyaga mucoga kwara mutiramona kiharo uguo kire kiuga ni ati hena andu aya eri turagweta muhimu muno mundu uria urehaririria ni ndu wa githomo kiu akoragwo ena muoroto niki ndirenda ukana achieve thutha wa githomo kiria ndirathoma na warutani makorwo mena muoroto ati ni ku develop mara develop andu for the future ni kuri arutani nao mwalimu makoragwo mena muoroto wa kuona ni arutwo igana matangihituka kigeranio kiria mekumahe njuka hau ni turanyitana you know ati mwalimu arekithia kigeranio nigetha approve andu aria meguthomaga matikindu mekire atia manyitire na hindi wa approve matikindu manyitire ri no wagire gutuma manyite na waciari ngigweta hangiri mbere ya gutumana mahoya tondu mwalimu ni atwirire aciari ingi matumanaga mahoya no matihariirie ke murutwo mbere ya gutumana mahoya tuma murutwo athia geke atia agathome tondu githomo kiria umutumire agathome nikio gigatuma approve ena knowledge akwaite na the end result ya guthoma ni change of behavior uria wonaga mundu ni areka maundu na mwikire different tondu ni akwaite githomo kimucenjetie ke mwikire wa maundu. Thank you muno woni waku wa muthia iguru ria ndereti itu. Thank you muno Jerry nditagwo Irene Kimwaki kuma kuria Ndagurĩti South mutu-ini njuge otoguo twerwo ati thabarĩ no yambĩrĩrio ni mwarimu na mwana na muciari ati hau gatagati-ini ona hangigoka challenges ni marahota kwaraniria niki kiratuma hoke no heno tiganu ndaririkana he hindi twari na COVID-19 na ciana igeikara muno mucii ningi turacoka turakorwo ni floods koguo he ihinda riorire ria preparation riu maundu makarorwo onongorwo ni mpangirio riria na igerio cirasetwo nigetha maga consider ati he ihinda riurite na ringi tutinakorwo twihariria uria kuiganire. Thank you. Thank you muno mwalimu no gutuhigira ndereti twa muthenya wa umuthi na ngwenda muno waririe mwalimu
tondu nä tå kå rä tio kä ria kä a å rä a mwarimå angä hota kå harä rä ria mwana na må no nä wagweta atä kå hå thä ra past papers ti njä ra njega må no kana effective må no ya kå harä rä ria arä a mareka igeranio so harä mwarimå agä rä rwo nä gå kinyå kia makinya marä kå nä getha aharä rä rie arä a mareka igeranio. Thengi må no Jerry, no nyende kwä ra arimå atä rä rä we wä ke wä ra waku å follow syllabus å rore have you covered kiria kiothe wabatirwo guthomithia ri kana kiria kiothe uri hagwo ni TSC uthomithie ri ni wikite uguo. Arafu ni kwenda kuga one thing Jerry, mwarimu na nginya muciari ne fatu kumenya atiriri kana kwina mwana maybe ena disability no me kwina disability learning disability to disability ya blindness kana deafness kwina learning disability kuko na dyslexia iria mwana dage spelling ikoragwo iri thina kwina getagwo dysgraphia writing ya mwana ikoragwo iri very poor kwina dyscalculia mwana dagitho numbers ena thina na numbers kwina they are around for ADHD area attentive the attention mwana ni attention seeker. As a teacher no nyende kuga atiriri understand your children na ciana ici tukorwo na cio ri mahituka ri thank God you do your work urikie na umaneane kwe mwathani mahoya maria magutuma kuri aciarire onawe ukorwo uri hau but nawe ukorwo uwe atiriri you have done your work, you have prepared them the whole year for sure nigetha uiketa Pontius Pilate at you've washed your hands na uga ni warikia nao. And then at the end of it all my encourage nigetha umonie atiriri they are going to be ona mari kiria makagia you will still be proud of them. Ugo ni woderaga ciana ciakwa ire ndathomithagia German na nderaga students ciakwa finally atiriri Jerry you are in form 4, it is your first time ukoro form 4 but it is not my first form 4 to see. So students mafatu gukoro mari humble we ni hindi yaku ya mbere ati ni wewe wi form 4 riu urathi uguo taka ninja ku shukuru but umenye ni mwalimu ri I have seen 20 groups of form 4 so you wait a student re stay humble wait a mwalimu ri guide this child ahituka we shall celebrate agwa don't worry you have done your best dakatuike muthuri one day auge mwalimu wake ri ndokaga kirathi ndamu prepare and stop relying on past exam papers. Thank you muno mwarimu Esther Jerry Newton Buru na genire tuma na uthini wa studio ni undu wa gwitikira guikarania na ithuni geta tugie na ndereti ya muthenya wa umuthi ndiro ndonge nguongerera nginyagia hingwe ngi njitagwo Njeri wa Kamau tafare na nireke twaranirie na aria mareka igeranio all the best.